Kajian kedongan cepat doktor iki ejesenkan haswa bin khato. Dawai na kajian kedong ikalan kepala persyok mesin yang ngalong. Bala na ublay ubitar. Ya kiti kinong yalam jogi ibab yalam ya kati kejela ka jogi. Kajingkla kanong up house nam arah jar kupra. Le se kajingkla kala pasang house nam arah jar akun reo. Hendai kendet tam hadin stayo ya kajingkla ka jogi. Ublay kula ibet bagsip no salade. Bala mga perkhat magpuson ni kadi kajingkla ka jogi. Nato nang plan jogi jingdu jingkermen. Nangarude urang pa ulaled no saswa. Hendai mga perkhat jeliu pat ya ai ka baikran. Ngayon ng siapa batong bapleng udi urang ba lagi no sadir yang dimati bagi ditinjat dipaskan hangi ginong ilam bagi ten ya kadi kajing anut magkata long baragin jo ikasensar kada kababek kasensar kada kababak pagkajingkelah mo kajela ka jogi haus dan arjar aku pran dai nomor kata ipa kajian kedongan cepat doktor iki ejesenkan haswa bin khato. Dawai na kajian kedong ikalan kepala persyok mesin yang ngalong. Bala na ublay ubitar. Ya kiti kinong yalam jogi ibab yalam ya kati kejela ka jogi. Kajingkla kanong up house nam arah jar kupra. Le se kajingkla kala pasang house nam arah jar akun reo. Hendai kendet tam hadin stayo ya kati kajingkla ka jogi. Ublay kula ibet bagsip no salade. Bala mga perkhat magpuson ni kadi kajingkla ka jogi. Nato nang plan jogi jingdu jingkermen. Nangarude urang pa ulaled no saswa. Hendai mga perkhat jeliu pat ya ai ka baikran. Ngayon ng siapa batong bapleng udi urang ba lagi no sadir yang dimati bagi ditinjat dipaskan hangi ginong ilam bagi ten ya kadi kajing anut magkata long baragin jo ikasensar kada kababek kasensar kada kababak pagkajingkelah mo kajela ka jogi haus dan arjar aku pran dai nomor kata